Watla ka enhai kalakam bagajing penture ya kasurak kalaya syakman. Hendrei kajing shisha upat ba bayat bayeng lingba kasurak ba NH6 na lumshnong syarata cera. Kilamat ya kajing banyat lingba ka ni kasurak kabalakalalong surak kla. Haka arpusa bat arpusan terik nailur kipat ba kilamat ya kajing sakut blok ka besyarkai. Kabalakan jo syaka arpusa kenta haki benta ka shnong rata cera syaduk malidor. Dangshen ka enhai lingba ka affidavit. Kelawan ra ya kakai pat ha kabayade bakajing maramat ya kasurak ba NH6 kata na jua syarata cera kabajingai kumbashis pa ar kilometer tam hakamat ka yeng bishar Meghalaya High Court kabashim bishar ya PIL kabamudui ulir kenjaiman amse ya kani kasurak la maramat daki arteli company kata Purvanchal Buildtech PVT Ltd bat kadhar construction company unong sat an nakabenta unong mudui US Panthi ubalong amicus ulaong bawatla kajing ture kalayat penbankam dan kinu kidak na jingkala balatre ya kasurak unong ya sat ka enhai US Sen Gupta ulaong bakajing ture kadang ya syakman kumbaya kuntma nakabenta ban maramat ya kibenta ka ni kasurak ba ka yeng bishar habe bishar benia ya kajing pentep hakabaya de bakajing penture ya ka ni kasurak kala bu sngi biang ban syong bishar haka henril tarik naiwing arajar apsang Foto Malido. Boloko. Ini katrai.